Dobrodošli u novi video na kanalu Rode HD. U ovom klipu Ramonolek serijala škola, u ovom slučaju je srpski za 8. razred, dakle ovo je nemušti jezik. Pa da počnemo. Nemušti jezik je jezik s kojim se čovjek može sporazumevati sa svim živim bićima na svetu. On ima svoje prednosti i svoje mane. S jedne strane čovjeku daje moć, čini ga boljim, pametnijim, sposobnijim od svih drugih, ali s druge strane može da mu donesi velike nevolje ako ta moć na bilo koji način zloupotrebi. Čovjek koji poznaje nemušti jezik, koji razume govor životinje i može da razgovara sa njima, slušajući šta životinje pričaju, on u svakom trenutku može da sazna kakve su njihove namere i da shvati način na koji oni razmišljaju. Onome ko poznaje nemušti jezik, svaka travka samo priča o svojoj lekovitosti, a onaj koji zna lek za svaku bolest veruje to da će uvek biti zdravi i ne plaši se ničega. Znati nemušti jezik je nešto što bi svaki čovjek poželao, jer je on tajno oružje koje mu pruža prednost u odnosu na drugi ljude. Imati dar nemuštog jezika znači imati moć, ali ovaj dar je poseban i ne može da ga stekne svako. On se zaslužuje i dobija kao nagrada, a oni koji ga dobiju moraju da ga čuvaju kao najveću tajnu. Da bi neko dobio nemušti jezik mora da bude pošten i skroman čovjek, dobar i hrabar kao mladi čobanin koji je savladavši i sopstveni strah rizikovao svoj život da spasi nekoga kog uopšte ne poznaje i do koga mu je nije stalo. Kroz njegov život i njegovo ponašanje mogu se uočiti sve prednosti i mane nemuštog jezika. S jedne strane ima lagodan život i veliko bogatstvo, a s druge strane nesiguran život sa izazovom tajne i stalnom strepnjom da neko ne otkrije njegov dar. U strahu da njegova tajna ne bude otkrivena, on čini loše dela. Slučajući šta govori životinja, ne odoleva iskušenju i prema svojoj trudnoj ženi se ponaša kao životinja, što sigurno ne bi radio jer nije znao taj čudesni nemušti jezik. Nemušti jezik čovjeku daje moć da zna sve jezike sveta i razume govor svakog živog bića, pomaže mu da dokuči nešto novo i nepoznato, ali ga isto tako dovodi u opasnost jer je tu moć teško kontrolisati i od drugih sačuvati. U strahu da ne izgubi dar koji posjeduje i moć koju mu on pruža, čak i najbolji i najplemenitiji poznavalac nemuštog jezika u stanju je da čini loša dela. Sad idemo na analizu. Književna vrsta je narodna pripovetka, rod je epika. Tema je nemušti jezik, odnosno čobanov doživljaj sa nemuštim jezikom i njegovo odolevanje iskušenjima. Poruke, savet, slušaj svojom glavom misli, ko dobro čini, dobro će mu se vratiti, i za čovjeka je bolje što ne može da otkrije sve tajne svemira. To je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao.